पाउसिद युम्फम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे इम्फालदगी जिरिबम फाउबा पुंग अनि फादना याहुनगदोरिबा ट्रेन कैदोंग माफाउनागने नवेम्बर लिसिंग अनि कुनिथोइ अमसुंग डिसेम्बर लिसिंग अनि कुलहुमदोइदा लोइसननबा टारगेट तौरिबा अरोइबा फेस अनि की थबकसिंग मफुंग फाना लोइसनबा ngamgadoribra इम्फाल जिरिबम लंबी NH37 दा मफम अनि सिगी मरकता साथोक ससिन तौबदा हौजिक यामद्रबदा पुंग निपानदगी मपन फाउबा संगलिबा असिगी महत्ता सुमनदगी पुंग अनि फादना अपुनबा किलोमीटर चामगा तारा सांगदबा जिरिबम तुपुल इम्फाल रेलवे की लंबी असिगे अपुनबा फेज मरी मनुंगदा अहानबा अमसुंग अनि सुबा फेज लोइसिल्ले आइना लौबा यारगसो वाधौरिबा अहुम सुबा अमसुंग मरी सुबा अरोय फेसिंग असिगे लोइसननबगी दबक थामलिबा टारगेट असिगे मनुंगदा मपुंग फाना लोइसनबा ngamgadoribra हाइबगी वहांग थोरकले वहांग असे हौजिक स्टेट असिदसु कोविड-19 पेंडेमिक की सेकेंड वेव की खम थेकनबा साइथेंग मयुकनबा अमसुंग लाइना असिगे मयुक्ता अकनबा थबकसिंग लौखलपगी मनुंग चना कर्फ्यू टोटल कर्फ्यू अमदि कंटेनमेंट माइक्रो कंटेनमेंट जोन सिंबगी अथिंगबसिंग थमलकलिबा असिदगी थोरकपने लाइना असिबो मयुकनदबगी दंबक मणिपुर गवर्नमेंट की मेकेदगी था असिगी तरागनि पांदगी स्टेट अपुंबदा निमित तरानिगी टोटल कर्फ्यू की अथिंगबा थमजिनख्रबसु ngarang थोरकिबा चिफ सेक्रेटरीगे चेरोल अमदगी रेलवे प्रोजेक्ट कमरी लेनबा थबक थौरम सिंगदि कोमथोकनि आइरके अदोमैनमक हौजिक रेलवे की लंबी असिगी मथौ ताबा थबक सिंग लोइसननबगिदमक तोंगन तोंगनबा एजेंसी कुन इहनबगी सिनमिसिंग रेलवे लाइन असिगी मफम हुमफु इहनबदा सुरगलिबा थबक सिंग असिदा सिनमिसिंग थबक सुबदा अपनबा पिद्राबसु मखोइगी थबकता मथौ ताबा पोलम सिंग पुथोक पुसिन तौबददि खुदोंग चादबा मयुनरकद्रा आइबगी वफम थोरकले गवर्नमेंट की मेकेदगी कोमथोरकलगसु थबक सिंग असिद एंगेज तौरकपा लोकल लेबर सिंगदि मखोइगी मफम सिंगदा कंटेनमेंट जोन सिंगबा लाउथोरकलगदि तंगाई फदना थबक लेपगी फियमदा लेरे आइरे अपुनबा किलोमीटर चामगा तारा सांगदबा जिरिबम तुपुल इम्फाल रेल लंबी असि मतुक मरी थोकना खाइदोलगा सेंगोत सागतपगी थबक हौरकेबने अहानबा सरुकदा किलोमीटर 11.8 सांगलिबा फेज 1 की मनुंग चना जिरिबामदगिना मागाई चुंगपो फावबगिने अनिसो फेज की सरुकना बांगाई चुंगपो दगिना खोंग सांग फावबगी किलोमीटर 9 मरी सांगबगी सरुकनी अदुगा अहुमसो फेजना खोंग सांगदगिना तुपुल फावबगी किलोमीटर 19 की सरुकनी अदुगा अरोइबा रेलवे लाइन असिगी मरीसुबा फेज की सरुकना तुपुल लगिना इम्फाल फावबगी किलोमीटर 13 सांगबा लंबी की सरुकने अदोप पाउ अमदना दिल्ली PWD ना नोंजू था मनुंग इंजीनियरिंग स्टाफ की लीव कैंसल तौखरे नोंकन चुबदगी दिल्ली की मफम क्या सिंग थुंबग लोइना मफम क्या द लंबी नमथबत सिंग बथोगलिबा सिंग येंदुना दिल्ली गवर्नमेंट के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD ना सितंबर 19 पब इंजीनियरिंग स्टाफ की लीव कैंसल तौखरे सुमनागी हाक्सन के बरी लेदबा इशू सिंग अत्रगा तंगाई फदबा अरुबा फिल्म की नतना लीव तौ लौखिबा इंजीनियरिंग स्टाफ का कोनरबा अमसुंग सैंक्शन तौखिबा लीव सिंग कैंसल तौनरबसु डिपार्टमेंट असिन ऑफिशियल सिंग द खननख्रे निंथौकाबा निमित्त मफम क्या इसिंग थुंबदगी लंबी चथोक चचिंद चाउना अकाइबा थोखे मथकी निमित लेबा कोकपगी अयुक्तसु हानादगी फिबम फगतबा ओकेदे मायूरविहा विकास मार्ग प्रगति मैदान जाउना लंबी की मफम क्या गाड़ी चटपदा अकाइबा थोखे कोंगी नोंग जौरकपा असिना हिट वेव की साथीबा फिबमदगी नेशनल कैपिटल द लेरिबा मियाम के आवाबा कोखले हाइबसु नोंग कन चुबदगी हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा मियोय अनि इराकनदुना सिग्रे लेबापुप नमित की थौदोक अमदा मसागी सही मपन सुरबन फमसा अमा नारला एरिया की होलोस्वमे करम तलेबा सीवर अमदा इराकनदुना सिगे निंथौकाबा नमित की थौदोक अमदा मसागी सही कुंतरे सुरबन प अमा साउथ दिल्ली की पुल प्रहलादपुर द रेलवे अंडरपास अमदा इराकनदुना सिगे नोमरकदा मियो एदुना सेल्फी लौनना होनबदा थौदोक अदु थोकिबनी हाइना पुलिसना फंगदोरकले निंथौकाबा नमित सिटी असिगी ख्वाइदगी साबत चांग नॉर्मल दगी डिग्री निपाल हंथरगा सेल्सियस डिग्री 26.5 तक हंथके मिनिमम टेम्परेचर द सेल्सियस डिग्री 24 ओइखे मसिजो मतम मसिदा महौसादगी थेंगरप चांगदगी डिग्री अहुम हंथै मेस डिपार्टमेंट की मतुक इना इराइ नुमित फावबदा नु पाना चुबा याय अमसो ख्वाइदगी साबत चांग सेल्सियस डिग्री 35 की मखाता लेबा याय महिरोइसिंगदगी ई सुपनी अमदे हाटपने कोविड-19 की लचतना मालेम सिनबा थुंगना सांदोरकपदगी लेंगा के अथिंग क्या लेबना थबक थौरम अमत तौबा याखिदबदगी अवाबा क्या मयो नरगलिबा पतम कुसिलकले फना याम वारबसु ममा मापा अमतन मसा सिंगु महि तंबगी लमददी सही मंगनिंगदबना हौजिक कन्ना ऑनलाइन क्लास तौनरिबा असिदा सरयाबा फंगनबगिदमक एडमिशन तौरी मंथली फी फावबा थिनरी अदुबो कोविड-19 मनुंगसिदा इमुंग एम्बदा खुदोंग चदब अवाबा हाइबसि अदुम भयउनदना लागले माइरोय कुदेमक मोबाइल पाइनी हाइबा लेते माइरोय कुदेमक स्कूल अनपा मफमदा तमगनी हाइबा लेते माइरोय की अपोपी कुदेमक मोबाइल पाइनी लोइनमक महि मसिंग हाइनी हाइबा लेते कोविड-19 मनुंगदा माइरोय सिंग नारामलोय इमुंग मनुंग नारामदुना खुदोंग चदब क्या मयो अरमलोय हाइबा लेते अमदे लाइना असिना मरम ओरक माइरोय सिंग की अपोपी इमुंग मनुंग लाइखदब फावबा यावकिबा क्या अमने
Asugwara ba matam asda school khara na matam chana admission tawrak ti haiduna mairoi aduba sahi mangana ba honarak pa manbage thawong chadrak pa sidi mairoi sem ge haipana te mairoi dagi I chup ke haibane mairoi amana sahi mang ba basi mairoi adugi punsi ba pangan bane mairoi bu hat bani haina lauda bangam royana student union all kanglai pak su ke general secretary thingmai jam tarun khuman ko dek pidona thadorak pa cherol amana pangdorak le adopa editorian gi kalam amada rajniti gi irang lakpa haurak pa Manipur the general election taksilak pa kaloy na rajniti ki irang lakpa haure mathang jahi gi agan basaruk ta pangthok darba general election asid haujik lang hakpariba BJP gi manung dasu kendra mamda ticket fangani haiduna mi manga taruk thoknaraktuna magi kendra gi miyoi singda jeng hawai chana thakna ba polam sing yan bagi thabak sathanare handak pangthok darba general election asid akan balamba thengna ga darba rajniti dal sing di maruina congress amadi BJP oire Aduh Congress manung the crack set bagi mabi ama haujik tarakle Congress dal asigi President Oriba Gopindas konthokjam Party President phamta doktuna magan loinana MLA khara BJP da yawgatra habagi mawng ama lakle MLA Gopindas konthokjam na MPCC Manipur Pradesh Congress Committee gi President phamta gi resign tawkhraba matong State Congress na anoba President ama khanba amasung party mapanggal kalhanana bagi damak CLP gi leader na losingduna Working Committee gi mifam phawo pangthokduna khananai nakre Habjik orakliba Congress MLA singi manung dalaita daba fiba pamulakliba asigi matangda AICC All India Congress Committee ki lusingba Sonia Gandhi ki poktak matungina AICC ki Manipur in charge Bhakta Sarandas ngasi impal de laktuna Congress ki lusingba singa unaduna wa khanaragane Habjik orakliba rajniti ki irang marak sida hanadagi hongna lamdam sigi miyam COVID-19 ki akan bawa saitheng khanglibane Aiba kya suklu khraba tanpam masida election ki damak nahek leita mapal lamdagi Mi laktuna rajniti irang laksana ba hona ba aibasi covid sandurakat aibagi mi pai badi lai adoba madu oidaba oisano pangthok adurba election ase laiba ki tamthira ba laina laisat ama leibana section na yengba amati mathau dai Rajkundra July kulumdoi fawba police custody remand pikre Pornographic racket amag mari laina Mumbai police na pharaba Businessman Rajkundra July kulumdoi fawba police custody remand pikre Businessman Kundra Bollywood actress Silpa Sethi ki mapuroi bane Pornographic racket salai ramba ki wafamasi crime branch CID na thijili bane Kundra set tegi company singi technical SM sing yang selaba bayan John Tharpis kam aduda chenaba amasong maduda bhar laukiba thokdang kamari leiden leba ko namitta nabi Mumbai gi nerul lagi phage MIONC Mumbai Magistrate amagi mamangda puthoki amasong magistrate na makhoi ba July kulumdoi phawba Police custody remand piki inong teki asipabaga loinana case asika mari leitana hujik phawda phaba mi masing taragani thoi sure police na tai suspect kya suphana na honare official sourcing matungina investigators sing na racket aduga mari ilina ba yaba material sing WhatsApp chat sing amasung atai posak sing thengnare racket asida tai masakhangba amasung masakhangdaba miyoisina kari thawdang lawna ki bagi aiba khangna ba thijille curfew manung da ju thaksilaga jwar sanaramba miyoi khutpu ama singjami police na warakre COVID-19 laisatagi ngakthokna balega na namit tarari total curfew thamdana miyoi amada mapan thokan daba amade miyoi punba yadabagi athing baleringai charakta ngasi singjamai police station ki manung chana singjamai khetri lekai ki mafam amada yu dhaksilaga jwar sanabagi thabak sa tharamba miyoi nipan police na awareness pir pa matung da warak watem bage thabak sa thakre aire pausi asina police tagi phangba paugi matung edadi curfew gi athing bambarak da singjamai khetri lekai ki jum amada punchenduna sanai junaina bagi thabak sa thabaga loina jwar sanaduna leire abagi pau police na phangbadage Police kangbu ama mafam adu da sangchin ki loina na sanai junai na dura jwar sanaraba kangbu adu lambi da puthok laga paring lepalaga masak mamin khangdok pagi thabak sa thage matung da sikaba COVID-19 laisat sandok ngai oiba miyam pun bagi thabaka si tawdana ba awareness pike maduga matung da amuk tawdana ba police na chaina kandura warak watem bagi thabak sa thage makoina ju loriba ju jon fam adu su takhantuna makhatana ju jon dana ba thabak police na lakhurki aire Baragasida Govindas konthokjam president phamdagi resign tawre haibasidi sumle Kem Megasandra Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki president oina thau puramba Govindas konthokjamna president phamdagi resign tawre haibasi sumle heranga si classic grande da pamisinga MLA Kem Megasandra guna bada phangdokre Marhai political party amadagi toklaga amada amuk jawba haibasi issue nate party khudi makta toina thokpa wafamne lona Congress manung da thokliba wafam asina mit ani ahumni gi manung da Madugi development khudimak khanglagani CLP ki leader sinbagi dabi thokhiba leite president phamdagi tokpa si masagi interest tokhibane party gi oiba wafam nate ana phangdoke party gi development punamak hayek media gi thongda lautukna Manipur miyam da khangalagani aina phangdoke nafsa gi seng FPA gi khudang da jum da thinna ba honari Satyavrat Manipur leka ki Cafe and Feed Minister TS Satyavrat na PDO basis ke khudang da phangtorak pagi matungina
Lainga ki CM N Birena sathi daba COVID-19 ki ani subok web asida ki ngak thongna daba namit tarani ki curfew lauthuk liba asida miyam na mateng pangbiu head appeal tawre Minister na makha taraduna napsa PMG KAY ki makha da beneficiary singda seng piriba si curfew laibana fair price agent ki kuthang da jumjum da seng phangana daba tawjare beneficiary oidaba ibung singda seng kg amad lupa kun mathoi da phangana daba so fair price agency singda harga lawi baya gani haina pause lagle atopa pau amadana minister ki miti makada mitai sareng job pagi thaba paikhat pa hogre manipur ki mutki bagum leiruraba lamda masiki maming amade mahau leiraba yelhau nga makhal amba oriba mitai sareng asi jokan ana baki damakta manipur lenga ki fishery department minister en pereng ki biang makada aeroplane da bangladesh da ki mitai sareng masa sing portun lamda masida leiriba progressive fish farmers singda phangan bahogre an boina wangoi da leiba Gofesor ko bangami abada fishery department ki khutang dagi sareng masa sing loduna mai pangna jok bagi thabak paikhat pa haukhre loina da minister en biren hogiba July 10 da pangthoki ba national fish farmers day ga mari leinana phongdoki bada lamdam asigi ngami singda cha da jangkhai grant ki senbam pige da scheme hautokuna ngami singna jokatuna ngagi pothok barang kaina pothok na ba konagane makha tarakpa atopa pau amadana LLI gi canal JCB na kothok laga lobukta ising thasilam pambioi ama moirang police na fare Nong tada bada gi lomi singna lobuk de ising phang da bagi kwan ri serkas da loktak lift irrigation project LLI gi low level canal gi pali JCB na kothok laga lobuk da ising thajil mani aiba mi amang hasi ayuk marang police na phare are JCB ko na phara ba mi asigi maming L Indra Kumar sahini fo gamanga sura pa mi ase fubala ward number 1 da gi ni mi ase nga si ayuk JCB sin da na tinung gai fubala phauna semliba LLI gi low level canal gi pali thugara ga masagi lobuk da ising thajil mane Mioisina sa tariba aranba thong asi Loktak Lift Irrigation Farmers Development Committee ki thaupu ba kharan low level canal gi ising thaba gi fibam hathing na yengsin ba lakpa da thengna ki bare khudak ta marang police ta pau pi to marang police ki OC Anil Kumar Lusing ba team amna bio yadu thauthok thopom da gi phaki bani aire thaudo wasi gi matung da LLI low level canal kothok lamba L Indra Kumar aire pambio asina phangna tawkhiba thaba gadu lanjare haisaki loina namhana kothok roba LLI kerel paligi sarugadu JCB na mukhanna laiba kochin dana phumden ba kitabak chathaki matungda asigum thabaka si amu khana tawjara roi loina na lale haije badagi police namha po thadokhe aire Maharashtra ki district manga da red alert thamgre mathangi namit humni da Maharashtra ki Raigad saung tongan tongan ba district manga da mathangi namit humni da akhagarau loina na akan barung sugani an Indian Meteorological Department IM dina warning piduna red alert thamgre District manga asida leiriba miosing hena section na basu warning pi khiba ka loina nga phaba sing samudra khongpan ta chatana basu akan ba wafam thamgre maraga sida DDK amadi AIR na live telecast tawgadore Tokyo Olympic numit ini da nga silak ba loina na Tokyo ki akoi ba mafam sike hena section tharwak lawkatuna emergency thamgre lebak ayambagi team sing Tokyo da thungna kre Bharat ki wana su ahan bagi wana IOA ki official jawna bioi marfu wani pan ki team mama Tokyo da thungkre Olympic lising ani kungi bina uba pautam sing DD Sports amati AIR gi YouTube channel sing the live telecast tawgadore amar Bharat amati Sri Lanka lebak ani nagrang sana ki bani subon rong masana da Bharat na Sri Lanka bu wicket home da mai thiba piduna series asi Bharat na ani sonota mai pakle aroi with the content sing asi ki maroi ba pau khara asi pa pau dam jari ba mari local news YouTube channel amati Facebook page asi da ki yang video pun makpa thaga sari channel asna tom da kanar badi subscribe tawi dripasna subscribe tawi mo roina like and share tawi su ka bi kun makpo amukhan tagasari